Role model wangu ni Iso wangu. Natogola nikamfalia kwa kugaloka mdu ichedu elavize kwa ejiri yangu na yetu. Niyuhi nadahe kuchimala umsi kwa kuchikawira suwe. Na kuchimala ichiro kwa kuchikawula suwe. Halongole kulonga sisokera. Kwa sababu yeye ni gesi. Kwa kuhonyeso gesi wake hata baada ya kukosha chakuja, ichiro kawia kwa fenyo na kusereza mwazulo wake kwa kumkaula mvunetu mosazi. Heshima kwake kwa kuvuka gatigati da kunhugudia nani kama mama ni yuhi kenganyokwe. Chindedi, hakuna binadamu na adahe kujijimiza kujamanya vedi akala ho kukosha falisi kwa ichwa jamanye. Ni umwenga gatida wandu wasagulwe. Falisi sulongozi wake. Jamanyo na kuchumiza ni jolengo dake. Unambwira kuitira masozi manya kuna icho chichungire achizimwirwe. Unambwira akulumira. Manya jamanya ivo kwa ejiri ya familia yake. Thank you daddy for being my role model. I love you. Kunihamana halisi ya mwana chirumu.